Nsia abogana de shemamba ya mamunyina achi. Emma mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso so memu se moye sake na na peye si ho adwa. Na ye de beso mo Kasiebo ni na de frapo ye mantam no emu. Achem aboabo ba bia ye tie ayakua Frakoma Studios. Akua Frakoma batampa ni studio na ye tia. Ye baba twene sra ene abasa ede amawo ene eye wukua da epu bosome ne da etoso dunkro wa fempinu ene aduonum yensem wo Ghana de shemamba nsem ye de bade obetie bi de se Ghana mampani dada nam ntoabo na ntoabo a wakọ no ene ye rehemu ni gidi a wode shan disi fuomu no enya asem ketoa owura kojobo nsunsu di atudwa se na Ghana ni bia na dwese o se wandi kunumo be free NDC mu ana NDC ye de amanyo ko bi ode wawa no o se oboa ono owu to NDC party ni mu sanso na nsanfufuro mu anso eye holiday bi ba migidi se wate ho asem ye de mu nkyire mu nam Dr. Brakun Isaac atu Ghana fo ni na fo se de ye ntoto ya odro gitumi e wo mamu no ehu papa na ye nhwe yi enana pe ubetimi ade achi e wo Facebook ni YouTube na wode wadwen channel for yedamu fili gadochi enti wode wadwen channel for be kenkan di ama SMS to betimi di aba 0594 841044 0594 akenkan for wote yenkan na pay ye me afia ampofo wa mene kwaku anin kusi buadum afinsem ni nkyeremu ene ne fiti ase eni Ahenkan FM Edem nipa ba kwapiamu ewo ani disi amanyokon mu a ene agyae na ni abrepa se krodom a se wo pese wo ba betena so se mampene na nipa kro yi wa ba ba pribi pen aya vice president da wase anso no sanso to aso eboy ebeye mampani anso no se wase aduane ne nso no enti opebia masa titia dintia kasai tumi husukwam ade no ene ani disi amanyokon mu na abehu no mekira Ghana mampende da John Dramani Muhammad ensama udrobi ato eye ani disi amanyokon mufo emabi animo na John Dramani Muhammad kopie mu ne nto agba wakọ enanu ada so bebu fa ha sei ene wo wurawura mu awura mangana ni ntwori ni zigizaga makwa kopiem ewo buam abato mpeso aso no ewo oti mantam no emo na abra wane eye ani disi amanyokon mu anipa binom ekohia de to manim ya ne wo ba mane achems we de ye gidie kase no wodi hye mu se afempinu ane adronu na abato bekwa kwato December 7th no eyade se wo so mo bose akutru mentatika eye instrument nyoma bia kadea bia so mu hia bia no wo be hye na ani disi amanyokon ne de ama se ne be ya eye afempinu ne adronu na abato no bekoso jojo na ye beto awie no na ani disi amanyokon no afa etie sikinken ahura gina what one nsem so wo ba mane bia ma no wo chems we dia ya futu sem en wode ma constituency executives ya wonom ewo buem abato mpeso so wo sre wo mu a eye abato bre no so a kokwasa na doso we na chese we na mhana we fa ha ekwa ha sen ha no se aya doso enu bi na nanu ada fimpinu ni aduro no abato no koye ya eni di samanyoko no wo mani bre pa ya chese nkofo de fa wo mutri ho enti wo sra papa se aya executives empanifo ni animfo a wono da endi samanyoko na no wo buem abato mpeso so nhwe se wo munya beka mo ho abom se bua no wo ma hwe ahwe se abato no ye firi ase kosi ne kan mu no wo betimi ade wo mani ade akire wo to ane nsem so bia mu anu wo ba made achem so ne na nsem ba kwada bia wo kan ye dana no sanhwerema wo ka kire aya police stations ahodro mu mpanifu a ye de wo betototo ano ba bia be kwa akoto aba fimpinu ne adronu nan bia no nipa ye de wo beto wodom no na wo se wo ba wani da ho kawe esanse ani pipi amanyokwo wo madwi mu da ho papa ya ba no book ne pen so wo mote ase agro no mote ase nti se NDC
executive so aya kokwasa ometu omani no wo de 9 adane nkofo 10 wo de 9 bedane nkofo 7 adane 6 enu nti wo se wosre pa wo mu enko mo humbo no mamani ena ose ne Yesu Kristo ka kire Kristofo se bu mamani na ho na obronsam no de wo bom se jata wo probi amene no nti MPP fo so nam wo mu bom ho so wo mamani ana ho no mo a ene 2024 abano ye beto awie no na adane osun ne adwadwo Nti Ghana for say momra na mo besiesie oman no nti Ghana for atwan mo na se be yi a je se yeso ye adwumaden minim se nyame abie kwan na man enso se nyame hira wa o se o so tu ho anamon na minim se ye be ye if we say campaign ye be ye mo branch executives mo na mo be di enim na ye nyina ye di mo echi if we say be bia mo branch bia wo bia mo ballot box ho na ye say elections are won or lost at the polling station nti mo na mo be di kan na ma hye mo bon so say resources e hia se mo de be ye se adwuma no meka kohweba enti say t-shirts say posters bicycles sika motorcycles bibia ebenya bia yemfa nkodam bayansa ne de abaha efrin kan beba ha straight ebi say kane no de bia obete say branch executives almost say ya chiche ni omana omo de omunye bi enso enti me ogide say ye na sa ne branch executives so benya resources ni bi enti me aye campaign mo be hia mo so that you can do the campaign properly enti we'll bring those items send you can pursue the campaign. Ahenkan FM. Nipa wutini kanani abresa krodomo ape mampani adi. Wadi bia ani nka mu datu wase da bi test wom ento obeba bedi biam Ghana mampani dada John Dramani Mahama no sanso to ne nsabso biamu a na wo kirem se afei waka de ahia wi a wo beka de afata no aye ono John Dramani Mahama no ankasa nipa mu no ogina wo no ene wo to ne ho ade amaboa mu abatro mpeso so fo se wo monhye na afimpinu ani adronu na de wo monfo no nkwagina kono no mo ne jina akono a ani akwafo bi so mo di BMW wo mo bebu dambalis wo wiema amuni ahwefam se kum enu nti ni huhu kura mpo no ebetimi akum akirefo ni nyina enu nti wasrese wo mo hwe no mo nya ne mo gidie na ebre so se akwakoto eye nipa obetu franka ede amama nyakodo mo nto ne tam te so ba tan a wo hwehwe ne ba na wo hunu na ne na bo fam tam mo ntoto mfama no sane be ya amanyakuo no so betimi afiri adumu akọ adumu. Since you are acting as executives, chairman, secretary, women's organizer, youth organizer, and your party school, NDC ni party, party school, young Ghana, your own lecturers, Professor Ahaji, and head of the party school. Before election, before see a better you my party school nabaha. Near to San Fremunina, will send you to TNT. Nipa wutini kai aya Ghana mampani dada John Dramani Mahama. Adekra nam so owura John Dramani Mahama ni abre bontoa edan wadi echomanfo te so ba wa wo ne yi na pie na hotwede achi no. Sabi na owura kodwobo nsunso eye. Esanso mmienu na obi apeso tu franka ema ND samanyoko no. Kani meyoma kumase owura kodwo bonsu ono so enena nam enendo ado bepiem ewa Ahenkan 93.3 FM ma chedwumadie so endoada na impunu mu na odi tudwa kire sei nyame na dom na so oba na odi nsakare bebre eba ND samanyoko no osadi tudwa ekan pense enhyehe odi agua kwama odi ba no se si anyene na tu anyene tuma ne se hwi no bedi NDC party nanima obetoto nyoma bia ma party ne be yakonakono ebetu hia ti se premier ni jollof ebetu hia pa owura kodwobo nsusa to aso ka biem se onu sa de odo NDC party no odena kuma ni na ma party no obewu wa party no mu ni esie no party mo se ado obewu mpo NDC fo na be ya ofusuma ma no asori bia owura kodwobo nsude ne kasa ebe na wie ye efedi kan no ena odi tudwa ka se enyomo no waye wosumase aboa NDC party no onka na so dibira ohwehwe no utumi nhye dem enka sangubo ewe so opiem manfo ni nahu enu mpunti ena ama ne wapienya sanko no de bia no hye kukwam na obua enti NDC party ndo ogidi pan se enyomo waye de aboa no ogidi se tumi no ne nsabeka. We started party, the party in Anamero from 1992 to date. It me
me wu NDC me ka NDC ho NDC branding bebre rebranding party no me na me afeso me cheche me a lot of things me nyi me ho pie but afi na me yi me ho pie se me pese me gi franka tufo no na me sesem NDC me di apam foforo na ebem nema foforo nema bebre atochi man wo NDC me no pese me bana me betre no na edo ba party me e twini papa party Ahenkan FM. Owura Kojobo nsu toa so kan se abra na odi ni dibre se Kumasi mayo no na asantemanteman nkro Kumasi na oha wo ho papa nanso okokodi sa dibre no odi hye ni tim ede to no so se okokoye adwuma ma da ti bi oniwo a omanfo Kumasi abondimpa enu ntibe mfinhia miensa de ko enantem no otumi ye adwuma sisi oha bebre ano e Kumasi esa aboa ma enwema odo bi mampunto ba no Kumasi fo nsa kan na sa nwema ni bi ena Owura Kojobo nso se na penso se meyo no oboai e makeje tia Central Market wo musi Kumasi Ratri Park wo musi atonsu agogu dwa kese wo musi asanwasi dwa wo musi tafudwa wo masi akwan na schools awodro ni na Owura Kojobo nso si na penso oboa ma santefo ensakan. Kumasi, you have a lot of challenges, but I was able to solve them. Within a short time, I was there for less than 3.5 years, but I was able to me be pray. My sikeditia, me Ratri Park, me Atonsu Agogo Market, me Aswasi Jom, me Tafu Jom, me roads, me school, me public facilities. And I'm be into Kumasi, I gained a lot, and I never should be pray. And this Jina was antibiam. Me, I'm very firm for my job. No one who says. Me so who say me Kumasi MPP bet me a winning seat. So they found a way of saying say me boo a him for them. But God has so we are Juma. Now do nice see from now we are firm on the Juma we are. People always tend to say Umbuad. My mama example but say so mayor the sense you talk for the power crew on BBC. Now pressure but also it be me on the tempia na making sure say time in brebe started like March moon aircon. No matisi insio mu matiti got him no boko baby no. Insio tin de be insio fan no bo so be a den obi akosi dan asi. It be society no. Me train am insio no ma na meye am edi body answer. No kra ndo do ne obobo fori amanfo hia e wo ma dwumadie so eno no pa no eno Owura Kojobo nsu kan ne say ewiase ye wo impenfo ka asem bi se dimpa wo eyese anwunya na ne kratro do sanse den na fa akono se waye adwuma ya mo dibre bi se aban adwumani ne wa bo adwuma pa na dachi bia oni wono no o manfo bo dinsa empo ko ho megem no manfo be bo dinsa ena mo nwuma pa wo yeye na so o mo adwuma na so be watrotro sam no di frizu kokotena fie na afi utanye ekwa na stroke di no ko jima na za no mpaya ne ya bo se stroke ne ntwonko enu nti no otu obi afu titu ni aban adwumafo ne se eya ye ma omu dibre munya tumi bi sa kanifo a munya de be ma nchirima akan mo munya de dachi bi muni on ma omafo ebebo mu din edimpa na wo mo de abata sa adwumadi no ehu nkrafo kana mukwaya ani mukaba obi nko na obi mma nti se okoya abanjuma ya dia shon so kwa utem no uye de obetimaye na obi so abaye den abeto anso nti uye de obetimaye na wo no any friend say uye bibi to ho friend legacy uye bibi to ho maye hu se mabu hu se papa yi ni majuma nti ubi ade waye no na obi so abaye den ato anso nti mi kase men kwa na meye ntimi kwa no nipa yebeko nti ukwa no biso ababa ye ne de nti me feel say Kumasi amekotra ne ani dia ni swade hunu na me hu ye no ye pa me nyina no pepe ana me achieve so ana obi ahu say me bo adwuma e wo ho Ahenkan FM. Onipa motini ni bribi atwam no ene ye Kumasi mayo imprempren de o pretumi so betu franka ama National Democratic Congress NDC amanyoko eyezu eyeza Owura Kojobo nsu abusia ma yankwa yanimu ewa Kasiebo no emwena idi fitel eye bozremefu da kese a wo mudie na nse ye beka ya wonom edeto waso mu kwa akonche wo mu ya akonche abompaye na ne ntube hunu alaji na alaji asori ahomache kwankwankwanko na alaji wakano tuozavia si wo jage alaji tete wo basa tete bonu aframina ene ramatu ene sekinatu a wo mo so beti wo mo de abose gba na se sule wo nso a
wobefre sule akimu so honmo obefre no na chese ebusuani nyina na ahomache no a wama tetea bo entu amu titiwia na fe o ma hye wonom fasting na se womu bana mu ase enumire bebo mu bebreki fasting no enti akonche no mawi anu nti womu ba bedi eye eda kese Idil Fitr no na Idil Fitr no ebesi eye memenda eye epobusumi ewo minida toso aduonu mienu 22nd April 2023 ne sayo so namso emamban no edi aba betu dwasese Idil Fitr eye afofi dade besi memendenti no womu atwim ya His Excellency Nana Danko Akufo-Addo agina ne tumi so ene Ghana amamra so agina tumi ne so ama mozramifo nyina se wonom Idil Fitr afasha ne besi memendenti no ye betwim akwa kosi eye ajuwada 24th April 2023 ne sayo so beboa mo na chese omanya kan se holiday ni bia kan ho mo madiniye pa diniye fili enu ntiye ka se de Idil Fitr to ye besi Saturday na so aban no atwemu akwa kosi ajuwada enkrata ye ba bontin nipa ne sahye ase eye Minister for Interior Minister eyo Ora Ambrose Derry na nensa ehwase eya no pano nsia kan kase osugusu tie ewo Ahenkan FM what wasum ye bopma koso kase ne live ewo Facebook and YouTube search Ahenkan 93.3 FM madwenchenu siaba kenkani na dia ma bako na yakona kono so senior lecturer political science ewo University of Education Winneba UEW Dr. Isaac Brakon opanyini dia tuja se beya brika kredi animnie so da koso no te se woma efa ma ene mema efa mema no woma gibum ebunkama fa Ghana enye no wanwa die nti okasa ne se o say gay ene lesbian foi woma tena se din enwu se Ghana manyofo no ena afi Ghana so opetumi a yatisika ene eto utres kama ngofo akwa pretumi na firi wo mo nchen se ye delegate otua na wo mato ama se ye omanfo so diska dada wo mo one first can dada wo mo so a oni wo mu ofuo ono mo tunza di no mo se oh papa ni yemiye no mato ama se boom anya sanso de ensama de adada ene bo hye soso uhu ebia asa abo aprekesimani ni ya tonum se bam na ehome twetwetwe tesa akoda wofa ya wo na pampam eno na owura Isaac Brakon kire se de enti okasa ne se abro ayi nkrofo e wo mofa emema fa mema ne ma fa mema wo mo se ye pesa de ne pa ye disika totumi na wo mo so hu se wo mo skapa eno ma mu so betumi age Ghana boso ana betumi anya tumi enya wo mo enwa nantenanto mu a aja wo mu wiwie amanyofo no enu ntomo wi amanyofo wo mu petumi o mu totumi no enu nti gay ne lesbian foi enche enye no wo betumi de ska dada MPs no ama MPs ajeje ska ama emrampo da emrahye fie se yankuntia gay ene lesbian no wo beto kra se yemfo asoma ne nyadwuma na wo mu nyo mo nyadwuma wo memu Dr. Brakon trust no che se sanuma weni na no o kan kozi se o memu o se etu yonfo ne ejai se wo petumi a eya abo adwuma de obetumi ane ye emfa sika nkototumi MP bo no obedi ade a onya adwuma o sika kakra de be mane so mfa nya adwuma no no di guo obeto asem de be bu sika tuo pay na delegate for na je tutuo pay enti aba beto bomba beto primaries ayi wo mebesia kan akomra shep de fie sei eto beto papa ewo sika ho eno na Dr. Isaac oye political science lecturer HSA suban bia ehu papa etan eno nti yenhwe nya ya dachi bia bedie dokron kwa so man Ghana democracy die eye obia enkabi na ye ma ho kwan se wo mo ya defo ene o mo fo si kan to abato a ebedu baby ye de ensa begu yeti esa se sa mamra ye si yempe sebe omo a omo ne wo ho se wo ba wo ne jonko bada be ma wo ne jonko ba be ma da ene ade omo wo sika pa ene no me ba beto ni pe komra se bejafie omo nya be du no kura maza ye de ensa begu yeti no mo timi ko influence obi no betimi ye presidential candidate ya
ene na say kura enti sika ye de to saade no ne nipa na o de sika ne beto no onya tumi no a enti wo de se on ti ne sika wo benya o man ne sika te say hadia we cha o de si etafo kumasi ehia edum o de besi fo pepepe na wo dwiri bi egu ade mu no de amankwada akosi fie na nka no obeto amamanfo enti wo benya man no o man ne sika no say we che wo dwiri de wo pese di ko na wa say dwiri bi akọ na fie na ye ti wo sa akogina wo de akoto manfo onipa motini ni eye Dr. Isaac Brako oto so ka biem se asema oken ebi obi so e de se nya he me jiska no matraba o se he ehu papa na se de ye o man no se obi petumi anu akocheche ska no wo mamamfo ska no boska tuo no o se e magana ye nkoso da de bia be bodado a te se akoda na mamenyem no wantie futu ankwa ya sabia papa te se Jubilee Hospital to be wa akoda no be woni vedu una azu anya busumi miedu kete nganga Dr. Brako to aso kan biem say woma amanyofo ne disika ba na omo so age no oso omo hwanyai papa na sadati bi ankanwo a ebekwa abeka onana bi ebeka obabi ebeka busuani bi na ni na hagen na ha oman no so mpuntonti Dr. Brako ye senior lecturer political science mu University of Education no etu woma ejiska free amanyofo nchen ene nkofo fro nchen say yebeto abamu womo no oso womo so omo hwanyai na asomdwe ene mpuntu emro mamu omo ejisika no mato aba no omo hwe ensunsu aso boni a ebenya o man yi so na yenyi ye won free saadi mu anya sa the common yen ya ye ni bi no yentimi ema mesom o man yi da na esikafo na nko aso o man yi a yemfa ya so modwie ye bamba ye nya ene ye fa ho di ye nya no ebekọ esan no yade no ewo omo a omo prese omo dada ebedi yeso no ana yen so a ye wotumi no a yetimi eyi wo mo se omumra medi yeso no se de ode ma no wode ma na de ye de ma no so beji na won ka se da bi dia ene sa de we yentimi ntu ase da onipa motini ni oye political science lecturer senior pa ewo University of Education wini by UEW Dr. Isaac Brako Abusiama ya manfo adwen kyerembra Facebook na megina fantastic Wilberforce de abasa hwe momianka na Dr. Baomia wotese ayi Harry Maguire sa hwan ya brantie ya na no asem ye ka ndada dance wem se footballers no mante na brantie ni sa koye ebiem no ene omukọ parliament kofa sa video ni ba ebiem na ne gidi pa sa brantie no ogidi na watwe atwa mu no Harry Maguire sa hwan footballer no no atimisha ho no ana wase Dr. Baomia te se sa akwa na wotese wono a pepepepepe ti se MPP fu anim no me miskate no amukwafa no pa so betu franka ne MPP ombekọ opposition 1000 years no amomai Blessed Son so dia base 2 pm asante mampon wasi Ghana no enye Baomia dia na enye Nanado dia na enye Mahama dia eye nyina ya dia nti nyina wonso oni nipa ya nkyekere Ghana na Ghana beye yiye keke kaswa so ochia yen hwe yen free American town sanso ena Daniel Coleman ono so wo hwe live every ahafu Kenya se number 2 Jericho yadaso ena afenso we so de ne die aba mamtwese mehu a na afei makan ede ama no we so de ne die aba Steven Boache waso wo mayachi o what the Steven was showing live every wasa Amenfi East Municipal wase Kasiebo ne edidam wo ho wo mutie papa filia kwajo free body phones so say was showing live every Jumako no wase oh my good morning o MPP government abano wo konanim wa to say akwada wasi park so courses match enye ba bia park bia so say Abnase park so eno nti ose omobo adwuma papa ma me fancy anafe yento aso me mfa obi dia betom sisi anto so na me nko obi man so ose ampa yaka say the best in the east omanfo so ajatum esanse ne ye ne bibia sefata na yaka se na ene de papa te sesabi na wokani de pa ose ne din di agudie owo nkwane hia achemuda nkwane hia yeda se papa se onso abribia wade atum ma menko obi man so ne yankofo no monsem emra Ahenkan FM what wasum me ko Pakistan
Pakistan ayo man bia aisa kremofo man sansa dodo na ya wala wakubat na enu na ndrada ensubran bi to kakra bi na ene asase ne abotan bi a ewo Pakistan adi afra ahono enso ni abotan ne ahwea no ahono na atwiafa omanfo a womo edi omudwuma titu ni ahyen ko ezaze babia na asem ni sie no na eyehye ko amanfoforo bi so entina ahyen bebre na diso a womo enam kwaso omokọ a ena di afrasa no ko twifa womo so sense na bepon no e wosoro kakra entinso ni ba hu no sa no ena be twifa womo nyina so amemu na no amane aba betodwa ene se enipa mienu agi mpo womo anka bi na awrawsam ne se enipa dodo na awom gugugu ahyemu ana enama ekono a ade ko twifa womo so no dodo na womo nsanka womo na no na amane a che se omutumi twifo efre hello ebe kokune ne so nipa bi amfa womo tise nipa akam na nso omutumi nyino enu nti womani abre pa woma eyi nipa wo saa trenchem wemu no womani abre pa mu ya adwuma sadebe ya wombetumi age adehia ewo Pakistan na ahyen dodo na no womu fi Pakistan eko Afghanistan ehonu na no womo kwa ensuo ne abotan ne anwen ko diafra ebetwifa womo so enduada akwakoya semkese ewo Pakistan mine munti ubomba ya na obobi ama Pakistan mine no eha eni yesidi anopa no nsia akan kase no esi ye producer DJ Kobe K ono aso ene de ko Facebook live ene YouTube anopa ohwe na ofesu a osobia oye twetwefo panyini ema owura kudwo bonsu Billyman technician on duty me din edikwaku enin kusi buadumene afia ampofo wa Kasiebo nasi